Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Confederation of Kasijantia and Garo People, FKGGP Sengkeme, henne kasni ka sipotere ujemang kala pelong ya kejingsong kelan mengor, ke bajai hakmat umot sakkan mau jang wo kiang nang ba, ubadan hajan ke Civil Hospital Shillong. Komisi benta ban penpau kajing persya ya kaan ke balapan kre da ka sorkar pedeng banwan ra ya kajing penkala ni ya kata balatep kom ka Citizenship Amendment Bill 2016 kabat temu ban perlong nong sosnong purano ya kijaj ban reu na kaniam Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, ki Parsi, bat ki Kristan, ki bawan na kari Afghanistan, Bangladesh bat Pakistan. Habaya keren berkinong pathay kubor u Presiden ke FKGGP uba Walbert Rani uloang bakaseng ke persya jori kani ka bill. Bat kebaran kami kalong banwara no da kiwai pat ki an ki baperkheng banyada ya kejela na kejingwan toy ketep ki mender kenang baki trairi trai mulong kin am sya telam ha kiwai pat kijai benreu uni unang yalam ke FKGGP ulapan paru ya kejingero ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ke Blasyem ya karai ban persya jur ya kini ke bil jong Sarkar Pedeng kajing persya jengi kini ka amendment Citizenship Bill 2016 kalong halor kanong rim nomor pada yang hakku ke draft bill lawan ra akan saya bonon ra review di mana bar jeng jeng dekat state di bari jeng dari foreigners di bahadu mentai kat kum kat 1955 kidang di foreigners jumlah ban klaim di Indian citizenship problem jeng mentah amri tang buat di foreigners nilai yang keren rupat kini ki interstate migrant begini di dekat threat ini Timata kaji keren ke jongi bagi government bonon ra yan banyada ini alor jeng kata timata kan wan senar ni bill bonon parlimen kapan pas nanti ke parlimen masuk bani kadai kaba comes new issue about kabala ban penjas sendan ya ka future jeng kajet bonon jongi ya ka identity jongi tina kalian ke government ke jongi kan hak ke persya ni appreciate kata tengi kwa ru pada bakin nang firm ya kini ka disin jongi ban tegap wada ka level jongka jong prime minister berjongka higher authority padali ban peni ba pat Meghalaya ai nimla ban compromise ni dalli pi ka message ka ba ni kwa ban sense ka government ka longba dalai lu nyem sha ba kani ka bill ba kani ka jat an kan wanja po Meghalaya dalai nyem sha ba ni kloi lu ban la hadu kanu nu ka level ban persya ai ni pi kani ka benta ngi la pha ai ka jing persya man ta sni siapa ke GPC ni ha sibit pindah ki member jongi barka kamram ke jongi kalong bengin keren jika state government baka state government kamdai bansha bakani kan wanja po state bapak ke jala ke jongi minum compromise ni nimla bana even shin shi jakar na ke benta kita ki foreigners banwan jenis sekali ke jongi te ke jiman joki ni kalong ban don bentalang ke jongi ki na kaliang jongga North East Indigenous People Forum maraburo ke state ni persya mat ngintang ina keleng-keleng ke state ponadis pan persya ya kani ka proposed bill 2016 hakani ke jelang songklan mengor ne kasngi lawan kersan langro de kiwai pat kiseng bakentop ya ka New Trap National Youth Front HNYF bat ke North East Indigenous People Forum habaya keren berkinong pathay kubor u secretary jongka HNYF uba sadan ke blaru ulai thu bakaseng ke yang hakaju kanong rem ban persya ikni ke bil bala terwa dak Sarkar Pedeng namar kani ke bil kan bu hakajingma ya kejela khamtam hakikam thombo jongkiliano batru kajing serkhei kikam khayi drugs so bakani kadai against all norms of acquisition of citizenship kalong persya alut ya ka international law ya ka national law jong ibon kini nomor benta ngai ibat bakani ba kani kan promote ya ka dual citizenship ni balik ngong promote ya ka dual citizenship nomor ladanga ngadai unong we di India ngapani ka interest jong nga kwa long nong India nga apply nga ya kan bag procedural of law tengah ngayo citizenship kendrai kani bam tak kadai bala shual komram da tekai ka garanti ngami ya kani amendment bill ka draft amendment bill bahkan don kanuno ka proses baka sarkar ka dikan la ban ditek ba uni ula ino jinglong citizenship sekwi pat kiri ba uto ba ban naturalize citizenship apa kari jongi bakin ino ba ula forfeit ya jinglong citizenship Pakistan ne Bangladesh na Afghanistan kam simdon kata ka benta ban cakap pat komnya kata teka dora eta ka dual citizenship dah ba warna ka dual citizenship teladang ngipai mentah kani de juk jong kata ka free mobility jong gibri jing yarung yemi lai loi te kamot hawai yarung yemi lai loi kamot ka terrorism lu ka kiyo nang ta ka narcotics transportation lu ka kiyo te kalong kai ke jingma ka bala ban bu ingi kum ka jai ban river pai teladang ngi akran pare ko ke benta baling ngi persya kani long
ni kum kisang balang bai don hangni nakapor ni dang khonyo wat ya ki non tribal lu ban influx sekni kari ya ki genuine non tribal wat ya ki Indian non tribal lu ban influx man yawan konsep sekni kari ni normal ni don bala kata ban ya kata lu nomar ba kabu ke jing mai jing long rit pa jing nakapor kaban kata ke babun ba ki benta temental ada pi penslor lai sa kita ki nong we nongar bam dei sundon nong India ban yawan te kalau mud lada unong India ru stanat ban sini tengah iba kita ki bari ru kin pelong hi gini kecaka ka bakenya rum ka tep kita gini nong rum ke bang isngoba gini ban persia ke hordang ya gini ka purpose men Nakalyang Chief Convener jong North East Indigenous People Forum Anup Chetia ubadairu General Secretary Barem jong kasengle no United Liberation Front of Assam Alpha habakran berkilat patai ko boru la ai ke jingero yak sarkar jalla Meghalaya hapo ke jelam jong menteri rangpa ukonrat ke sangma kebalasem karai ban pediang yakni kabil balawra dak sarkar pedeng da kabapun paru bak sarkar Assam ru kadai ban sem yakni keju kejingmon kumba ke sarkar Meghalaya kalarai ban persya yakni kabil. The people of Assam blindly support to the Conrad Marak decision, and we also like to request to the government of Assam that Sarvanandra Sonowal Chief Minister, they should take decision as like Conrad Marak Chief Minister, because Assam will be more affected than Meghalaya. Then we like to request to the Assam government also, they should take decision as like Conrad Marak. We came here to support them, that we like to send one message to the people of Meghalaya also, that you are not alone. We are Assam, indigenous people of Assam, we are also with you and all the Northeast indigenous people of Northeast region are also with you, and we should, all the Northeast indigenous people should be united, and we should fight together, because if this bill pass, then our demographic structure has changed. After 10 years, we lost our language, we lost our culture, and day by day lost our identity. We are very much worried for our future, because our identity will be finished after 20 years, after 22, 25 years. Therefore, we have to join together, and we have to fight together, we have to stand together.